Ngiyanibingelela guys. Kusayiyo leyo ndoda leyo Ntuthu, as you all know. Mfana waseKing Indlovu. Guys, namhlanje it's a little bit different. Ngizokushare nawe lapho emakhaya, like xhumana khona nje mina nawe. Ngiyabonga ngoba phela mina nani sine connection nomkhanya kude TV. Like finyelela khona nje channel yethu. Everywhere you go, like finyelela khona nina. Ngiyathanda ukuthi ngistate abona nje manje kuJuly njengamanje usebusika bafowethu yabo angeke ngize ngiqamba manga ave ngizwela igenge estradini ngaphansi kwama bridge emahlathini yabo le ekade nginayo okanye ngeke ngithi nje oza ex zakwethu ex colleague bami yabo amaphara yazi konke benginothisa lapha ngisalala ngaphansi kwebridge kumakhaza ke bafethu ebusuku mina ngiyakhumbula nje last year bengingibatha amasaka eAlpine. Just imagine amasaka eAlpine. iAlpine khona lo cement ekuthiwa iAlpine cement yabo lo cement lo mufika kulezi ndawo la odistributwa khona la ukhishwa khona nje yabo noma abe mhlawumbe uya la udayiswa khona noma yipi ufika ngamasaka amakhulu ngoba usuke phakathi mhlawumbe u20 kuyaphezulu. So uma uzofika lawo masaka bawakhipha beyotshini thina ke besikwazi sisiwathathe siwavulela amasaka siwaphendula ingubo yabo nje uma uzowabhanqa abe u3 wathanze nje abe u3 ngendlutho ngendlutho lapho kodwa khona ekugcineni kuyasho ukuthi awukho endlini yabo okokuqala lokho okwesibili uvuka ucinene vele ngoba inkungu namakhaza kuyasho khona kodwa ke phela uzamile ukuyikhava nje lekhave ngayo into ebhlungu ke le antu lamasaka eAlpine ngisho ngasula mhlawumbe ngalelo thawulo ozolithola noma leyo ndwangu ozoyithola uyimati esemanzini isula kodwa ngekuphela ukuthi into kasimende le yabo izokuaffect emakhaleni yabo nasesifubeni yawo nje mina ngaze ngathi ukusikha kancane ukugula kancane napheze befonela uma besho ukuthi hey ngangigulisa khona ukucinana nani ngibatha zona lezi zinto lezi so manje abo umuntu nje osestradini njengamanje yabo uthwele kanzima njengoba kubusika njengoba kubusika nje ningaze nize nithi yazi khona lenkulumo bengijwayele ukuhlangana nayo kubantu ngize ngidela amakhaya nje nize nizohlala emgwaqe nje ngoba la kwenze njani hayi nina nje niyahlanya emakhanda ngeke nje mina ngize ngidela ikhaya uqinisile yena lo muntu loyo kodwa futhi somehow akazi sizonazi iphinqe nabo ubhekana nazo ke wena nje umuntu obhema isidakamizwa ngobani awukwazi ukuhlala lento ngiyayisho awukwazi ukuhlalelana nabantu ekhaya abangayisebenzisi lezi zinto nisebenzisa lezi zinto usukufana nesilwane vele so excuse me so ngizokusho nje lokho hayi ukuthi usukuthanda ukuhlala lapha emgwaqeni kodwa ke nabantu ekhaya basebengathanda basuke bengathandi ukuthi khona abazi ngoba nina amaphara badayisa yonke into amabhodo ngisho ibrayi pack efridge iyaphuma beyodayiseka yabo and sometimes ufuna ukudla nawe egcineni kule genge la ethize la elamba kabi thothi kodwa umuntu akayibhemi idami uzuyaphansi uyasebenza mhlawumbe igenge esuka ngaphandle enye ufika nje nezinto ezikanjalo nje uzowadayisela bona nje ngeless price hayi lo muntu loyo umunisile yabo so manje ngiyazi bese izinto ezenzakalayo lezo kodwa umuntu azi ukuthi yena akiwonke umuntu osemgwaqeni okuthandayo ukuhlala emgwaqeni kodwa futhi bakhona ke nabanye ubonda lo muntu enjoy hayi uyisichwenze nje futhi straight ngoba futhi uyazi kuthiwa ekhaya kula eduzane futhi yabo kodwa yena uhlezi la uthi uyabona futhi bafika bezomcinga ababalekela abacashele uyabona lo muntu semnandi nje kuyena nje yabo kodwa one of the days uzokhumbula ukuthi no yazi ngiyaphaphalaza kodwa ke abanye babuyela ingqondo uma mhlawumbe eselimele umuntu
mhlawumbe ngabe useshayiwe ibhadi mhlawumbe ngabe ulimele yabo kuningi nje okwenzakala manje yabona nje yazi inhliziyo yami ekhange bekhulunga ngobuvusi mengikhuluma ngale mpilo le ngoba khona ezinye izinto engithi mengicabanga mfowethu ngisho ngithi angifiseli futhi omunye umuntu ukuthi ayibone nje yabo ngani iwungozi le yampilo bafethu yabo manje wena nje njengoba nje usestradini kumanje kubanda kanje yabo awuphuza coffee awulala embedeni awukho comfortable vele showcase igazi lakho nje vele yabo lizongaphatheki vele kahle iyo lento egcina ukuthi izenze ukuthi umuntu ashaye kabe emncane abe mngaka ngiya understand mfethu iwunga nje iyodwa ishama hormones ama blood cells everything in your body yabo iyayikhahlaza nje ishaye phansi kangakanani usazophinda uyikhahlameze futhi ngokuthi uhlala emgwaqeni awudli ukudla okuhealthy ulala nje ngendlela nje futhi engekho healthy yabo yonke into yakho nje ayinampilo yabo vele impilo ngeke uzube nayo ngeke uzukhuluphale ngeke uzube right yabo kodwa ukubuyela ekhaya imvamisa nje mhlambe ukudla nje okudliwa amaphara mhlambe lawa ngadle emgqonyweni njengoba phezulu nje ubungadle emgaqweni nje ubuthembela kuyona ukuthi hayi la mangibalansela nayo ngiright yazi igwinya ligarantiwe igwinya yabo yona mili nje yephara malithola igwinya belithola igwinya bese nizothola ke lamakhekhe o1 rand 2 rand yabo yini nje uma sidla amagwinya siyaphazamisa hawu kuyala kuthiwa amajoke kuzoba khona la kuthiwa ama Vikings cake yabo bathanda kabi nje lezi lezi ngathi nje oqwi amakhekhe lawa nje lezo zinto nje especially into enoshukela ke hayi bayifela ngaba futhi into enoshukela angithi phela manje ungiyababa yabo ilenza ulimi ukuthi libe dry babe nani manje kudingakala into ezofana ifika itest yabo izwakale kangcono ubuyidla nje ifika ingene ishelele nje manje hayi awuphilike kahle lapho futhi una kahle khona ukudla ongokuzukudla yabo futhi awunandaba yabo nje ukuthwala nje lawo makhekhe engikhuluma ngawo mhlambe nje amaphakethe awu5 ama Vikings cake bese uthi manzi nokuthi sweet 8 yabo hayi ubambekile ukhakhi lapho saqinile sweet 8 yona nayo number 1 phela yona cold drink amaphara phela le sweet 8 yabo kodwa ke nabanye ke ubeke kwenze mhlawumbe uzoqashwa usebenze nabantu mhlawumbe abangabhemi bewathenga nama sweet 8 kodwa nje i-sweet 8 nje iphuzwa kakhulu umuntu oyiphara igwinya dliwa kakhulu umuntu oyiphara ngiyababona abantu abasuke bemsebenzini emafemini mhlawumbe ekseni sothi umuntu usephume ngasayibamba mhlawumbe noma leyo breakfast leyo sezobamba igwinya nje nophulu no cheese khambe nje konke nje ubheke emsebenzini umuntu uyosebenza yabo kodwa wena phara ungalithenga lelo gwinya kodwa elingahambi na pholoni na cheese uyalikhuma nje same time wenze nje ukuthi ubambe nje yabo uqinisa ukhakhi nje ngaso sikhathi leso kodwa nje okubaleke kakhulu wena ujaka uyophanda ujaka uyophanda nje wena so manje ukuze ukwazi vele ukuthi ubalance vele kumele uphantile yabo ngoba uzozwenza ezinye izinto engasile kodwa ke siphinde sibuye futhi la kulokho esikhuluma ngakho bafethu hayi ayikho nje ilokhuzana impilo la yabo right khona nje ukuthi uhlale uwena usoba right yabona khona ezinye izinto ezikhange zikufikele ngisho usuphumile esilingweni ngoba yabo umuntu akakhuluma nje kanje kusamanzi phansi mina idakamizwa ngihlwane nazo ngoMay uJuly njengamanje futhi May June July yabo ngeke ngize ngisho ngithi ene ngino 2 months ogcwele nginenyanga namasonto kusamanzi phansi yabo sadinga ukuthi emphakathini ubabonise ngempela ukuthi hayi cha uphumile noma kusekhona abantu abakujajayo kodwa ke mhlawumbe mina engakubuza ukuthi awuphatheki kabi kakhulu la khona mabeli phathathele igama ukuthi hayi luthuko uyiphara hayi into enganandaba nayo le ngoba phela ngeke ngayisho lento nakwamanye amavideo angaphambilini ukuthi yabona iyenzeka lento ukuthi ene kusakhona umuntu osakuthatha njengokuthi ene wena uyakwazi athi uyini iluni yabo mina ukuthi kade ngiyiphara
lokho akudefine impilo yami lokho akusho ukuthi manje wade ngiyiphara manje futhi yonke into eyami isengokuphara ngoba naku mhlawumbe phela umkhona umuntu eje nje uyiphara ngoba wade uyiphara usho uyantshontsha ngisho nje yabona nje kahlahle nje into nje yabo no kade ngibhayisekile nje njenga wonke umuntu obhayisekayo kade nginephutha nje njenga wonke umuntu oba namaphutha empilweni kade ngilahlekelwe i-direction njenga wonke umuntu ohamba lahlekelwe i-direction empilweni awuhlezi u100% awuhlezi uperfect kumuntu kodwa ke mina into engakutshela yona iyodwa yabo thula ubukeke ke manje ke untuthuko angenzeli wena ngenzela mina yabo kodwa ubuke ukuthi ke ngizobuyela kulawo ma drugs lawo yabo ngizophinde ngiphile le yampilo leya ekade ngiyiphila engayifiseli futhi nawe uhlezi lapha ekhaya yabo engayifiseli ngisho ingane yakho yabo mama baba malumekazi noma ngabe ubani yabo museduzane ngiyacela ukuthi konke lama video lawo wena wabonayo ukuthi abalekile for umndeni wakho for ingane zakho basondezele ubatshene uyangazi nje wena ngisanje yabo kodwa nakho ngi-right manje ngiyakurepeata futhi lokho ngi-right manje yabo ngi-healthy ngi-grand ngisesimeni sokuba umuntu yabo manje ke guys ngizocela ke ukuthi ke ngicela indlela kodwa ke umbukelwa wami omuhle womkhanya ude TV ave ngikujabulela nje ukuthi ngimela phambi kwakho ngicebise ngempilo yasemhlabeni nokuphathelana nedakamizwa ngilwa nazo nje ngiyacela bafethu angifuni ngawe angifuni nempilo yakho kuningi ozohlangabezana nakho mina ungaboni ngi-right kanje nami kuyicwencwa nokuyiphatha khona okunye bengakwenza kodwa bengangibulalisa wena mhlambe usengakwazi ulahlekelwe i-direction ubesane ufika uyithola usubulawa yabo uthi yaqala nje manje ubulawa ingakho nginqanda ngiyakucela umuntu omusha thanda impilo zithande nawe guys ngiyakhohlwa phela ukusubscribe neringe namabheli konke lokho khombisa support siyanithanda bafowethu.